Хаммағыз құрметлі телевизор қараушылары. Бүгін біз рахмет сөзі ешірақ естілген ауылдардың біріне юнелмексібіз. Чөнки ол ауылдың өзінің исеме Рахмет. Ол республикабыздың Әбиялил районында орнашқан. Һәм тап шул ауылда біздің республикабыздың көрнекле тілші галимәһе Фирдәүс Гыйлметдин кызы Хисамеддинова туып үскән. Һәм без оның менән кайтырга инабыз. Менә ул үдәлә килеп келәтә. Һаумагыз. Һаумагыз алайым. Һаумагыз. Арыгына тиеп алганһыгыз әле Фирдәүс. Аят укытырга әйтәм, атайыма, инәемә, бетәүдемдең туган тумасаларыма өмет итеп торган әрвахтарыбызга. Олай бұғас, юлға бұдғалайық ма? Рахмет. Юлғасыға, қазір юлғастар баш болғын. Рахмет, Сулай, амин, Фирдәүс Гыйлметдин кызы, һеҙҙе ауылға нимә тарта? Туған тумаса, уларды барып күрге килә. Шунан бәләкәйдә уйнап үскән ерҙәремде күрергә теләйем. Бәләкәй саҡтан еләк йыйған, һыу ташыған урындарым бар. Менә шуларҙы да күргем килә. Шул нисектер мине тартып тора, һәм йылда шунда барып ҡайтам. Фирдәүс Гыйлметдин кызы Хисамеддинова Әбиялил районы Рәхмәт ауылында тыуған. Мәктәп уҡытыусыһынан башлап, Башҡортостандың мәғариф министры вазифаһына тиклем үҫә. Бөгөн Рәсәй Фәндәр академияһы Өфө ғилми үҙәгенең тарих, тел һәм әҙәбиәт институтын етәкләй. Тыуған ауылы менән тығыҙ бәйләнеш тота. Йыл һайын 1 сентябрҙә һәм тағы 200 тапҡыр ҡайтып, ауылдаштарының тормошо менән ҡыҙыҡһына, ярҙам итеүҙе изге бурысы һанай. Ейәндәренең башҡортса һөйләшеүен иң ҙур ҡыуанысы тип иҫәпләй. Йылдар үтеү менән шул тартып торған урындар үҙгәрәме, юҡмы? Күҙ алдымда ауылым ҡояшлы һәр ваҡыт инде. Шуның өсөн ауылымның үҙенә күрә мине тартып торған урындарының менә шул әйтәйек ҡойо, һыуһар ҡойоһо тибеҙ инде аны. Шулай уҡ әйтәйек Киләй тауы, Ҡалаҡтау, Әүлиә ҡәбере. Шуларҙы күрмәһәм, донъям теүәл түгел һымаҡ. Фирдәүс апай, һеҙ бына үҙегеҙҙең ауылығыҙҙы ҡояшлы Рәхмәт тип әйтеп үттегеҙ. Ул бит инде һеҙҙең Урал аръяғында урынлашҡан, шулай бит? Кемдер Урал аръяғы тигән төшөнсә менән бик килешеп етмәй. Сөнки нинди беҙ Урал аръяғы булайыҡ, сөнки беҙ ҡояшты бөтә Башҡортостанға ҡарағанда тәүҙәрәк күрәбеҙ. Беҙ Уралдың алды киреһенсә тип әйтәләр. Һеҙ бына мындай дәғүә менән килешәһегеҙме? Килешәм. Ни өсөн тигәндә, мына минең ауылым, ул ана шул Урал тауҙарының көркәк, ул ҡырҡтының дауамы була. Көркәк, ҡыраҡаларҙың араһындағы мына бер үҙенә күрә теҙемдә урынлашҡан. Ул ауыл мына беҙҙең ана шул тауҙарға һыйынып ҡына ултыра. Шуның өсөн беҙҙең ауылдың халҡы шул тау кеүек ғорур һәм ҡырыҫ характерлы, һәм шул уҡ ваҡытта дала беҙгә килеп тоташа. Дала булғас, киң күңелле тип мин һанайым. Үҙебеҙҙең ауыл халҡын. Һәм улар ысынлап та шулай. Уралға күсәбеҙ, Уралға барабыҙ тигән төшөнсә лә бар. Әммә ул Урал теге ҙур бөтә менә беҙҙең Башҡортостан ултырған Урал түгел. Ул үҙенә күрә беҙҙең өсөн теге ниндәйҙер Уралдың бер теҙеме. Мына бит тауҙарға барыуҙы Уралға барабыҙ дип һөйләйбеҙ инде. Һеҙҙең өсөн кем айырыуса ҡәҙерле мына? Бөгөн кемгә ҡайтаһығыҙ? Минең ауылда бөгөнгө көндә 2 туғандарым йәшәй.
өз туғандарым яшей. Бір туғандарым жоқ ауылда. Біз барып түшә тұрған орын, менің ана шу екі туғандарымның қызы. Ол мәктеп директоры Зөһрә бізді бірләштерүсе ауылыбыздағы туғаныбыз. Рәхмәт авылы Әбиәлил районының Байым авыл советына карай. Авылга якынса 17-нче буат башында Рәхмәтулла Мәксутов нигез алган. Бүген авыл яшь гаиләләр исәбенә зурая. Адаккы 2 ел исендә тиштәнән ашу йорт халынган. Авылда торналар, кынайдар, тартайдар, ләлимдәр аралары бар. Бұл халыктың бердәмлеген, татулыгын тәшкил итә. Халык эшкуарлык, шәхси хуҗалыкларында күпләп мал үрсетү белән шөгыльләнә. Хөрмәтле телевизор караучылар, азмы күпме, ләкин без хәзер инде 7 сәгатьтә юлда һәм 350 сакрым самаһы ара уздык. Фирдәвес Гыйлметдинова, һеҙҙең авылға тиклем әле күпме калды? 1-20 сакрым тирәһелер дип уйлайым. Тормыш булгас төрле хәлдәр була, кайһы бер сакта авылларга кайтып та алмай бит инде. Һеҙ иң оҙайлы ваҡыт күпме авылға кайта алмай тордығыҙ? 5 йылда үтеп киткәндер. Гел генә йөрөп булмай бит инде. Балалар бәләкәй. Шул вакытта оҙаҡ ҡына килмәй тордом да, шунан хәҙер ауылыма килдем. Ҡараһам, теге ағастарҙың эргәһенән матур булып, йәшел әрем үҫеп ултыра инде. Әрем матур күренде. Шул әрем еҫе барыбер ниндәйҙер тыуған ил төҫө һымаҡтыр да. Телевизор караучылар, һәр кемдең үз авылындагы хатирәләренең күпселек өлеше ул мәктәп менән бәйлеләр. Шуңа күрә безнең программабызның герое Фирдәвес Гыйлметдинова мәктәп янына килмәйенсә булдыра алманы әлбиттә. Һеҙҙең мәктәп менән хатирәләр кайһыһы айырыуса күңелегеҙҙә нығыраҡ уйылып калган? Минең өсөн башлангыс класс йылдары. Ошо Рәхмәт ауылы менән бәйле, тыуған ауылым менән. Сөнки башлангыс класста мин ошонда уҡыным. Артабан беҙҙең мәктәп ул ваҡытта 4 класслы ғына булғас, бөтә ауыл балалары Байымға йөрөй торғайны. Байым беҙҙең ауылдан 12 километр. Бәләкәй ауылдарыбыҙҙы бөтөрөү, зур колхоздар яһау осоронда минең атайым ауылдан сығып киткән. Шунан мин артабан Авдаг ауылына барып, 4-нсе, 5-нсе, 6-нсы класста уҡып ҡуйҙым бит инде. Мәктәпкә килгәс, минең ахыры теге хәтер һәйбәт булған. Уҡыя да белмәгәнем инде мәктәпкә. Хәҙер балалар уҡыя да белә бит инде, мин белмәгәнмен инде. Шунан хәҙер ағай эш ҡуша, ҡушҡанын яҙабыҙ инде. Бөтөнләй уҡый белмәйем. Шунан хәҙер ярты йыл уҡығанмын. Бер кем дә белмәгән, мине уҡый белмәгәнемде. Хатта хәреф танымағанымды. Шунан хәҙер уны ҡайҙан белеп ҡалдылар? Бер атайым әйтә бит инде. Я, ҡыҙым, уҡып йөр әле. Әлифбаны уже бөтөп кенә киләбеҙ инде. Хәҙер атайым бит таса, ошоно уҡы. Мин шытырҙатып уҡып йөрәм, был битте шытырҙатып уҡып йөрәм. Атайым хәҙер күреп ҡалған. Мин баҡ тиһәң, һүрәткә генә ҡарап алам да, һүрәт буйынса нимә тураһында уҡыйым икән. Тегендә хатта бында ниндәй хәреф танымайым икән. Теге ятҡа уҡығанмын инде. Теге ауылда беҙҙең менән 4-нсе кластар уҡыйҙар ине. Мин шуларға икмәк килтереп бирәм дә, инәйем гел бөкөрөш пешерә торғайны. Шул бөкөрөштө китереп тегеләргә бирәм дә, булар миңә уҡый. Булар миңә уҡый. Мин шуны ятлап алғанымда уғаны. Шунан атайым ҙур әлифба була торғайны. Шул әлифба менән башҡа бер һуҡҡайны, шунан һуң ғына уҡырға өйрәндем. Шулай итеп, ярты йыл уҡыя да белмәгәйнем мин. Мына шул тәрбиәләгәндә бөтенсе ғалимәбеҙҙе
Шулай итеп, мына минең үдемдең мәктәбемдән мына шундый кайһы бер үзүктәр, үзенә күрә бер кинола бер кадр хымак моменттар күп акланган инде. Кайсан бына бул яңа мәктәп төзелде? Мәктәп 2006 елда ачылды. Яңа мәктәпте төзүдә Фирдәүс Гыйлметдиновның өлеше бик нык зур. Без бер әллә ниндәй дөньянан ожмакка килеп ингән хымак булдык. Һәм бүгенге көндә мына мактанып әйтүдән дә түгел, укучыларның мына шу яңа мәктәпкә күсү менән укуга карашы бөтенләй үзгәрде. Ул мәктәпте төзеп кенә гитмәне, елына 2 тапкыр үзенең исемле стипендиясын да биреп тора. Безнең авылдың иң зур бәлки үзенә күрә билдәле урыны Койылыр. Сөнки Рәхмәт авылының Койыһы турында һөйләһәң, Рәхмәттән сыккан һәр кемнең күзенә яшь килә. Һәм бу Койы ысынлап та һава шифалы дип саныйм. Һәм бозылмай ул. Һәм бу Койының 7 сыганагы, 7 күдәнәге бар. 7 ханы башкортлар өчен ул изге хан. Менә шул да бик әһәмиятлелер дип саныйм. Шуннан тагы әйтеп китергә кирәк, менә ошо Койының өстендәге менә түбә бит инде. Шул башкорт безнең авылның бәлки иске йорты булгандыр дип мин фараз итәм. Ни өчен дигәндә, без менә көтүгә сыкхакмы, яки әйтәйек ямгыр яуһамы, баласакта шунда сыгабыз да, муенсак эдләй торгайнык. Шуңа мин уйлаган була, моны без генә эдләгәнбез дип. Әтиге вакытта Мөгülсüm апайым, Müslük апайдар әйтә, без дә шунда муенсак эдләй торгайнык, менә нисәмә буын. Шуннан хәзер, шунда мин бер археолог алып килдем үзебезнең эштән. Мен әйтәм, кара әле монда нимә булган икән. Ул бик күп унда уктар тапты. Теге сармат усырының, ягъни бронза усырының. Менә шундай минеңсә бик үзенсә матур һәм тарихи урын. Һаумы Койым. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кара. Шул кыяга бит фәния. Шул гые. Әйе. Бисмилlah. Мына бит 7 яшьтә шулай итеп ташыганды. Искә төшерһәң. 7 яшьтә шундый. Һәм 70 яшькә Алла бирһә. Юк, бәләкәсрәк ине күнәктәребез. Һәм ана шул һау бозылмай бит ул. Менә ул ниндәй мөгъҗизәләр. Мин бит әле юаса бешерергә тиеш, хәзер кайткас. Кайткан һайын уны бешерәһегезме? Юк, кайткан һайын бешермәйм. Әмма әйтәм, әйдәгез юаса бешерәйек. Әгәр дә миңа әйтәләр, вакыт юк, үзең бешер тиһәләр, бешерәм инде. Менә ниһаять кайтып йеттек. Хәзер сәй кайнатып, юаса бешереп, сәй исербез Алла бирһә. Хөрмәтле телевизор караучылар, Әбиәлил районына килеп тә юаса ашап кайтмагас, ул Әбиәлил районына килүгә ханалмай да мөгаен. Шулай Фирдәүс Гыйлметдиновна. Әйе, бигрәк тә безнең яктарда. Әйе. Юасаны эшләүгә әзерме? Аны нисегрәк эшләргә кирәк? Инде камырдан эшләнә. Әбиәлил юаса дип әйтә. Әйе. Юасаны төрле камырдан эшләп була. Гадәттә без үзебез әлбәттә уны я майлы камырдан эшләйбез, яки әсетелгән камырдан эшләйбез. Анда табала май кыда башлана. Кыда бултыра, әйе, шулай дип аны яһәң инде. Камыр эшләү табигый шу башка ердәге камыр эшләйбез. Менә шулай итеп эшләйбез дә. Ну бит ердәге күк, тик башкаларының исемен икенче төрле әйтәләр инде, бит. Менә без аны, әйе, без аны менә юаса дибез. Мин уйлыйм, аның юаса дигән хөте үзенә күрә кунак калып йөргән. Бик хыйлы аш дип саналгандыр. Мин аднахайын балаларыма үзебездә юаса бешереп ашатып үстердем. Хәзер йендәрем килһә, уларга тырышам үзем инде. Аятка килгән тугандарым, шулай ук әйтәйек авылдашларыма, Муллага безнең юла буенча шуны утырту мөһим. Һәм шулай ук әйтәйек аят вакытында май ете сыгарга кирәк. Чөнки әрвахтар ана шу май менән туклана. Май ете сыгарга. Юма көндә таба ете сыгарга. Әйе, чөнки юма көне әрвахтар киләләр. Һәм улар өмет итеп килә. Менә һәр кемнең үзенең өмет иткән әрвахтары бар бит. Шуга әйтәйек аят укыганда ла өмет иткән әрвахтарым. Сөйләп эшле булдымы инде беренче партия хәзер? Кәмне. Бишкәнме? Бишкән.
Менә кандырда калай. Mana mı? Mana bit. Osta basam eken. Profesör geçe kayda oldu profesör. Туғандарым, ауылдаштарым, ойлаған ниетім бар ені. Ошу үдібіздің, нәсілібіздің, зат ұруыбыздың олата бабаларына аят оқытырға. Әлбетте башлап атайым Ғилмиддин, оны хет бүтәгізді біләгіз, ол яңығына мәрхум болған кіші. Инейім Ғалия, оны да біләгіз. Атайымдың атағы Күнәфия, оны да біләгіз деп ойлайым. Шулай оның атағы Хисамиддин, Хисамиддиннің атағы Хабибулла, шунан Құяш Ғаликеев, біздің олата бабаларымыздың бірі, олар тарихқа еніп қалған. Шулай етіп, мына біздің олата бабаларымыз еті буын, һәм бүтәбізге үміт етіп тұрған әруақтарымызға, ошы изгі орадайында аят оқытырға келдім енді. Аятты мен енді хұрар енім, өзі біздің ауылдың мұллағы Рим мұллаға. Рахмет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وإله غيرك Ауыл халқы йылыш үткәргән вакытта һәм үзебезнең мәктәптәге йылышларда гел әйтәгеләбенде. Бездә бер зур мәсьәлә тора, мәсҗид асу. Шуның өчен без Фирдәүс Ғилмиддиновнага мәктәпнән рәхмәтлебез. Хәзер инде өмет итәбез унан безнең авылда тагын мәсҗид асып, безне олыларды кыландырырыз дип уйлайм инде. Мин ветерандар советы рәисе һәмен шуның өчен бөтә авылдагы ветерандар, яшьләрнең исеменнән дә, балалар исеменнән дә ошо безнең авылда тагыла мәсҗид асылга, безнең авылдың даны тагыла ныграк таралыр дип уйлайбыз. Мәсҗид булса бездә бик һәйбәт булыр дип без эшләп әйтәбез. Менә мин аны төрле яклап, әйтәйек, матди ягынан ярдәм итәргә әзермен. Тик менә ошондай бер нәмә бар. Менә авылдарда теге бизнесмендар, авылдарның ниндидер бай кешеләре, мәсҗиттәр һалган кешеләр бар. Бу шуның мәсҗиде, бу моның мәсҗиде дип халык йөрмәй икән. Инде әйтәйек, зур итеп мәсҗид утыртып куеп, онда халык йөрмәһә, унан нефетүе. Шуңа минең уемса, менә ил менән төзергә кирәк. Без ошо авылда сыққанбыз. Ошо авылда әлеге теге киндик каныбы тамган. Шул 373-кә кушылып мин әйтә алмаймын да. 100 кеше кушыламы? 10 гына кушылган. Әмма мир менән төзергә кирәк. Мир менән төзәһәк, ул моны һәр кемнең мәсҗиде була. Шуннан безнең авыл әүдем, шулай бит. Шуның өчен бергәләп өмә менән ниндидер өлешләрне эшләтәбез, шулай бит. Кызганычка каршы мин нимә әйтәм? Бүгенге көндә мин килеп, яй буе авылда ятып мәсҗид төзүтеп ята алмайм. Башлап алып йөргән кеше кирәк. Шуңа мин тәкъдим итәм инде. Билдәләйбез шул кешене. Беренче бәлки ниндидер ул вакытка кемдер аксалай я башлар. Ниндидер өлешен эште башлайбыз. Инде Алла бер икенче яйгә без аны ултыртып куйгап мына. Яшьтәр сынлап та менә башка авылдар белән сагыштырганда
эсмәгәндәр, таза кешеләр бездә гомер вакыт күп булды. Етерлек булды. Менә шуңа да элекке рәхмәттең даны гына түгел, уның бәрәкәтен, котын, элекке менә шундый изгелеген кайтару бик мәслихәт. Менә зур эш. Фирдәүс апай, рәхмәт бөтен эште башлап йөрүгезгә. Һаулык, сәламәтлек кенә артыбан бергә эшләргә. Амин, амин. Килей тау башынан рәхмәт авылы үз төбендә генә күренә. Һәм бұл таудан авылдың бөтен матурлыгы ла күренә бит инде. Бunda безнең программабызның герое Фирдәүс Гыйлметдин кызы Хисаметдинова яшь кына үзенең өз туган һеңлеһе, шул ук вакытта ахирәте дип әйтәгәндә, һәне классташы, сыйныфташы менән бергә менеп, ошо авыл менән хакланып ултырып булгандар. Килейгә килеу ул үзенә күрә бер һәр елның юлаһы була торган. Килей дигән исем ул үзелә сакырып торган исем түгелме әле? Кил әй монда. Менә Фәния шулай дип аңлата. Әйдә. Мин шулай дип уйлайм, чөнки менә әле сынлап та таудан башына менгән инспектор еңел булып калды. Менә хәзер төшә башлар, ул безне арттан үзенә тарта кебек. Сынлап та Килей тауының этимология һәм фәнни күзлектән әле өйрәнелмәгән. Шуға әйтеү кыен, оның килеп сыгышын. Нисек барлыкка килгән, нимә аңлата ул? Күрше-тирә таударның исемдәре теге асык. Әйтәйек Тайбаткан, аңлашылып тора шулай бит инде. Яки әйтәйек Тәрәнуй. Шулай ук әйтәйек, менә онда нимәле өй таш. Менә бит әле аңлашылып тора. Һәм менә Килейде бүгенге көн күзлегенән, башкорт теле күзлегенән аңлата усынлап та кыен. Фәния әйткән ул әлбәттә теге халык этимологияһы. Әмма ана шул ысынлап та тартып кил дип торуларына халык шул этимологияны бирү ул үзенә күрә бер шулай ук безнең халкыбызның байлыгы. Һәм менә был тау безнең менә өлесәйдәребез шунда килеп еләк яган бит инде. Олатайдарыбыз, артабан әсәйдәребез, атайдарыбыз һәм менә без бүген йөрибез икән һәм артабан әйтәйек, яшь бүген йөри икән, ул ана шул теге ерегеүдең бер нөктәһе. Менә халык безнең башкорт халкы дигән алганда ул теге ерле халык, атаба. Уның менә үзенә күрә ере тотып тора уны. Һәм бүген без бәйләнеше шул тиклем зур. Әгәр дә без ошо ергә бәйләнешебезне югалтмасак, безнең халкыбыз, телебез хакланыр. Шуга безгә атабалык тойгыһы, ана шул халынган каныбызга, шуны яшьтәргә бүген дә тапшыру мөһим. Шулай итеп, теге балаларыбызга ла ошо атабалык, ер тойгыһын халырга кирәк. Чөнки ошо еребездә безнең халкыбызның үткәне, бүгенгеһе һәм киләсәге. Хөрмәтле телевизор караучылар, программабызның сираттагы героенның киндек каны тамган авылы менән дә хушлашырга мәл етте. Исегезгә төшереп узабыз. Бүген без республикабызның билдәле телсе галимәһе Фирдәүс Гыйлметдин кызы Хисаметдинованың туган авылы Әбиялил районындагы Рәхмәт авылында булдык һәм уның яхшы кешеләре, якты күңелле кешеләре менән таныштык һәм әлбәттә безгә бу авыл менән хушлашуы әлеге мәлдә бик еңелдән түгел. Чөнки күңел безнең ошында торып кала, кайтып китүе бик авыр. Фирдәүс Гыйлметдин кызы, һез шуңа ла мөгәендә кайтырга ашыкмайсыздыр. Мин калам. Бүген мин күрше авыл инәемнең авылы Батал авылы. Шунда барып, аят укытып, аудасып, шундай саралар үткәреп, шуннан авылымда әзрәк булып, Әүлия каберенә сыгып шулан кайтырмын дип торам инде. Инде телевизор караучыларга әйтер инем, менә һәр кемнең шундай үзенең изге бер урыны булырга тиеш. Шул изге урын һәр кемнең бар ул. Калала яшәгәндең бәлки калалар, үзенең ундай ниндидер урынылыр. Авылдан сыккандарның ул әлбәттә туган авылы. Менә шу изге урындарыгызны хаклагыз, ешрак кайтыгыз. Һәм иң мөһиме, үзегез менән балаларыгызды, yeğenләрегезне алып кайтырыгыз. Бу соракта күңел таза булыр, халкыбыз хакланыр, һәм телебез дә хакланыр. Һау булыгыз. Рәхмәт Фирдәүс Гыйлметдиновна, сезгә теләкләрегез өчен ошо урында без сезнең менән хушлашабыз. Һау булыгыз. Һәм телевизор караучыларның исенә төшерәбез. Безнең программаларга бүтән юлларда авылларга илтә. Һау булыгыз. Һау булыгыз.
Оскар. Һаумыһығыҙ, Оскар Рашитович. Миңә проект әҙерме, әллә тәҡдимдәрме? Фирдоус Гальмединовна, сегодня я принес вот исторические прототипы мечетей, на которые мы могли бы ориентироваться вот при проектировании мечети в вашем родном ауле. Я предлагаю вот такую небольшую по размеру мечеть с небольшой башенкой, которая называется Гумбез, или Бәләкәй Манара его называют жители. Агас. Такая форма восьмигранная. Она распространена была, особенно среди башкирских аулах. Башкиры, когда переходили от круглой формы юрты к деревянным постройкам, у них бытовали восьмигранные постройки. Эту же форму использовал архитектор Брюллов при проектировании караван-сарая в Оренбурге. Мечети были очень аскетичны по декору. Нет никакой резьбы, нет никакой покраски. Мы ее должны оживить за счет орнамента и цвета. Мин ауылдаштарыма шуны күрһәтеп, улар менән фикер алышып, артабан һеҙ эшләй башлайһығыҙ. Был мәсеттең архитекторы һеҙ булырһығыҙ. Хорошо.